Mine nusse! Pea kinni! Kirkuse tegevus. Palun võtke rahu, palun! Tema tahab endale saada 3 tükki võtsid juba. 3 jah, 3 tükki võtsid. Mina tahan ühte saada. Мы уже спорили, уходите, пожалуйста. Я была третья в очереди, а она была... Я этого не знаю, не видела. Это ее телевизор. Оставьте в покое ее. Уходите, пожалуйста. Пожалуйста, уходите. Vaata, kedagi ühtegi turvalist kuskil pole tõepoolest, ma ütlen nagu elukad. Number on minul ja... Vaata, ette number siia. Minul on number. Temal ei ole number. Saad aru, kes võttis selle esimene? Number loeb. Aga kes võttis esimesena? Minul on number, ma olen seisnud üles saanud. No siis järelikult, kui tema on numbri... Mis te ise ei saanudki või? Ei saanudki. Вечером забрал, 2 телевизора и стоит. Ну, так же нельзя. Ну, нельзя же так.